Central Lairam Longtlai, Dalairam Times Mininan Kut Kanin Tlaina, Thawngthanhnak Kulenga Zing Khatnak, Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung. East Lairam in Mizoram alu ding mi pau ni ULAAS sin temporary cartan tua. East Lairam pelet tua in India ram Mizoram state chi akal ding mi pau chu Rakhine World Cup ULAAS sina temporary cartan tua masa. Rakhine ram mi an si zunga pelet tua peng in Mizoram ram kulleya khwal atlong ding mi pau ni pelet tua peng sin le tua khwa I mi ULAAA check gate temporary card tua masa a haw. Temporary card ngai lo mi pau chu kal an sen na lo hi ULAAA ni alwan chia niang kha in an rak thok changi khwal atlong mi tual chumi na ni min mi phun nu le pa min chua kum nak mun kal kan hernak arwang zeitik tiang kan ding ni chan kan tlun ding ni chan vel te chu kan man thak he kan pe masadi tia pelet tua peng mi na ni an chim. Thawngthanhnak Kulenga kumchan cheu tianga khan chun pelet tua peng in Mizoram ram kullu kan du chana zaimen a hawlowi mi zai phusin man a nol kan halta na lo tia khwal tlong kalmi ni an chim. Rakhine World Cup ULAAA ni hin East Lairam pelet tua peng chu Thawngthanhnak Kuleli tangkong thathok in ukshwainak an kalpi chunhuwa Rakhine ram I ram kop pakhat a an khum chang. LADC budget chu ngiar tu party tel lowin pasasi Lai Autonomous District Council LADC emergency budget session a LADC budget Thawngthanhnak Kulenga in kuleruk chu sing Thawngthanhnak le thongsom ruk zathum som nga chu Zing ni hnia ngiar tu party tel lowin pasasi session dong ni Zing ni hni I pas mi budget hi chief executive member pu en zangurani hausi azam changmi LADC budget Thawngthanhnak Kulenga in kuleruk le demand for grant Thawngthanhnak Kuleli in Kulenga le ngun khwa in mu ruat chanasi adi laka sing Thawngthanhnak le thongsom rukasi chief executive member pu en zangurani chan saupi LADC chawza boy ruanga mizapi le rian chuan tu an tuar nuwa budget pass asi hi lunglom ok ngai asi tia achim. Thawngthanhnak Kulenga Zing ni hni chun hlana LADC deputy chairman team nak to asi Sangau South Bill to MDC pu JB Van Hoi chu tu ngai lowin team asi pu JB Van Hoi ni chun kan chan zong sau tilo asina in session kong kawa si se hol chim hol rela deputy chairman kasiban tukin lai hol hi ka war lai athiam lo mi zong ni thiam izwam na usi lo athiam lo mi zong ini so na la usi kan mi phun hol thiam izwam chia usi te achim. Lai Autonomous District Council emergency budget session hi nyangkul le kwa a thokasi ngiar tu lai ni session chu phungkal asi te an chimi bia el na ka chwa lewa LADC chairman ni session na khar Zing ni khata thok chana si ngiar tu party le chawza tlai lew kara boynak achhuak chani ngiar tu party le ni house an chwa tak Zing ni hni chun hlan le chun no session a ngiar tu member ZPM legislature party na session a an itel lo Longtlai bazar in zipeng rian hun nak lam rem chan mi on nasi Longtlai ways bill to MLA ni afan mang in rem chan mi Longtlai bazar in electric veng zipeng rian hun nak lam on nak to asi Thawngthanhnak Kulenga Zing ni li a pu si ngun lian chung Longtlai ways bill to MLA ni MLA fan mang in Longtlai bazar in Longtlai electric veng kal nak lam sing ni le thongkul di in rem chan mi chu au on hi lambe pi tak hi Thawngthanhnak Kulenga biang rei thlep ni som thumzana kaukek pui chim nak ruanga lam an hnol di hi lampi hi thlazai mazat motor kal khawlo in Longtlai bazar veng VC le YLA na khokhan nak riksukal khawding in tua asi tua chun LMV na zung akal khawchang LADC nominate MDC Pathum Dinter in Pathum team chan
Thawngthanhnak kulenga Zing ni a Mizoram monkey boy nol pek nakin LADC a nominate MDC pathum chu din teran ci an IO minung pathum thim chap an si nominate MDC nunga Sibek Thansang pu H laram phona PZ ngun chin na chu din ter an sin na an IO pu lalza omar jinza pila shwai kluangi vandir pi zonun moi thiman si hi team thermi na hi Thawngthanhnak kulenga Zing ni li a LADC member of district council MDC nominate member thar pathum na chawhlan na chu LADC chairman office chamber a tua ase hi chawhlan na khi pu VL Muaka chairman LADC ni chun governor of Mizoram ni LADC nominate member pathum a team thermi na bekam ternak anai na hi chanman na khi pu liam chungnung secretary DCS LADC ni ashwai Dr. Lorraine Pek liana chinza advisor to chief minister le MLA Longtlai ni chun LADC a kan MDC pathum nunga Sibek Thansang pu H laram phona PZ ngun chin na nominate MDC indin ternancy longthin takin kan tuar pin ha politics day rule samna khi kan ni khrifa ramle modern age politics a unti la se longthin thiangin ramle mi phuncha a politics platform hi sulam ngain mangchiaw na usi tia nominate MDC in din termi na tuar pina alang ter lairam chawza shwai tuni longtlai ji pengsina ramdang mi zalon tuk kong kauchim Thawngthanhnak kulenga Zing ni li a longtlai ji peng pu doni la ruas sangani Lai Autonomous District Council Chief Executive Member pu enzangura chu a office chamber a aleni berwa na kan nei pu enzangura CEM ni chun longtlai ji peng tharni district council BP a chia in na kan ve hi lunglom ok ngai si mi phunchen chau har le khosak har tam nak longtlai district ka mizomi ji peng in hi mizapi zong an na angam lai te achim Zipeng pu doni dal ruas sangani chun state chawza le district council chawza chuan khatnak thrangai hi abipi ngai district mizapi thancho nak cha a khokhan nak ummi tluang tlamin malak asi chun thancho nak zong aning changdeu lai arwa chankong achim LADC CEM hi LADC executive member information and revenue zo khantu Pularo puya chinzani atil PE Zipeng sin a longtlai khopi a ramdang mi zalon tuk in an umle ramri chole nak monsu lam ngai duin kalpi asi a her kong an chim Zipeng ni chun asi kho chung in no ngai tu sangsina chhuapi atim kong a chim Bazar YMA shok dingin MGP siha branch nei theater MGP branch hani chimtui pi group YMA sina cha an kwat nai bazar YMA shok dingin an theater na MGP branch hani chun MGP branch haram chunga mara MGP thaipi nak telowin zeban tukin NGO mandir siana silo bazar MGP dir arak si lew zonga khotlang lungrwal na ding cha a show araksi bazar YMA adir hi kan thaipi lowi kan du phone lo MGP ni hin chiat chata hauman kan thleidang lo khotlang chat naka malami kan si bazar YMA adir hi khotlang lungrwal nak shok tu le aram vengei tum maiza lo le namne naka kan ruwa chu cha bazar YMA hi Thawngthanhnak kulenga Zing ni sha hlana shok dingin kanin theater na tia MGP branch hani an chakwata an lang ter chi Siha district ka hin YMA branch thleili a liawasi phunching nge ho in khrifa bodir le holman loading in le EBCC khrifa bodir loading in theater India Mizoram state aizol chuampui venga chuampui all NGO coordination committee ni Evangelical Baptist Convention Church EBCC khrifa bo chuampui secretary chu theater nak cha an kwati nol nak zu du lawa chun YMA member si nak hlon piak MOP member hlon piak MHEP member hlon piak chiatni fan khir thlan hun man kho loading in an theater
chuangpui all NGO coordination committee ni an chakwati an langter ninga kan khotlang lungrualte in khuwa kan sakchwa ma lewle chinshin fa I u naw le pum khat in khosak kan du lewa ipum khat nak le lungrual nak shokho hoi in phunching nge hoi in krifa bunan dir budang nan ser hi chuangpui branch YMA committee ni dir loading kanin nol changna chun local council YMA MOP MHEP joint committee zongni dir loading in nol nan si chang khotlang shwai tu na nol ngai nak zairel lole chinshin fa ipum khat na ka dulian holman warding kanin chon piak liawa phunching nge holmang in krifa bunan dir ramlemi phun ipum khat nak shok kho ho in bunan ser hi chuangpui all NGO coordination committee ni adokal thongni kulenga Zing ni shahlana khotlang shwai tu sin a zaiman theiterna ka loi karnan hlan penga chun YMA member si nak hlom piak MOP member si nak hlom piak MHEP member si nak hlom piak chatni fankhir tham hun man kholo nan silai te cha an kwatna tudan thong kan than mi chu khavial khana seri lai zau tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kani tong chan te na lai